ikaze mu kiganiro ushikizwa na Peter Clever ku Ntare Web TV. Kanda subscribe cyangwa se s'abone mu rurimi rw'igifaransa aho uherereye hose kugira ngo notification yacu bihuse dusize ki video igushikire vyihuse ubashe kumenya amakuru ariko aratambuka ku isi yose. Suzikome kasa sukasa. Makuru yacu y'uno munsi wo mwamenye nka Mico the Best, uwo mwamenye mu Kinamba mukamenya mu Mabia. Abenshi mu muzika aririmba indirimbo z'urukozasoni ariko sivyo. Avuga ati uwo nakunze ntegerezwa kumushyira mu mago, umunamba wanje ndamushyira mu mago, tumubona arahira imbere y'amategeko. Ati ubusingo ngiye kubusezerera vuba bidatevye. Tuza tugaruka tukwereka uwo mwamenye nka Arthur Asankusi mukamumenya muri The Breakfast mu kiganiro gitambuka kuri Kiss FM, baba bariko bakorana na Sandrine Sheja Butera, benshi mwamumenye kwijwi ryiwe ryiza. Asankusi akubwira mu cyumweru gishize ati sezeye kuba ndumwe, sezeye ku busingo. Bamwe babahenda ngo nta gikwe ngenda gikoze. Ayabira umutambukanyi we Fiona nawe mwamenye nk'umumenyesha amakuru, bakubwira ahantu hatagase ku mazi baboneka banezerewe, amwambika impeta, yemeranya imbere y'Imana n'amategeko, yemera imbere y'Imana n'abantu yuko Fiona umutambukanyi we atakiri bimwe byo kwinyegeza, ahubwo bibaye official. Syntax ku ruhande n'agatwengo kesha akubwira ati bro festation, abantu bikoze nk'umuntu w'umugabo, akubwira tubikoze nk'umuntu w'umugabo kabisa, kubushize icyuki nka Fiona mu nzu. Tugaruka kuri Marina mwamumenye mu ndirimbo nyinshi, akubwira ati nsize hanze umuzigo bise The Brigade, akubwira ati ntegerezwa kuhatwika hashe. Marina utoka muri Domain Record, benshi mwaramumenye abashira hanze umuzigo uryoshe cyane. Tugaruka kuri Christopher akubwira ati ndagushize hanze umuzigo inyuma y'igihe kinini ntakora umuziki, ariko kugarukanira umuziki uryoshe cyane. Akubwira ati ma vie, akubwira ati mon amour. Ubivuga uko bishatse mu ndirimbo yo yise Michasa, gukorerwa muri Do Country Record n'icyamamare muzi nka Element. Reka tugaruke mu gihugu cy'i Burundi aho Rarijo akubwira ati nemeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Abenshi baribaza ati mbega Rarijo ahevye umuziki Burundu canke agiye kuririmba gospel? Izo ni entre parenthèses, tuzogenda tubimenya buke buke. Niko tugaruka mu gihugu cy'u Burundi muri Primus Star, aho umumenyesha amakuru mu gatwengo kenshi abaza Dramati gutoka Muyinga, amubaza ati wewe izo 15 million mu gihe wowe uzifashe ugize amahirwe yo kuzitwara wabikoze iki? Dramati no mu gatwengo kenshi aramubwira ati right now ati 10 million zoba ari zanje ku giti canje, ati izindi 5 million ni za mama. Niko kugenda tugaruka kuri Double J muri Primus Star, akubwira ati izo Primus ndazikeneye, izo 15 million ziduga muri Birman Boy. Kiri kuhari yakubwira ati mu minsi ndabaha indirimbo bana we, ndabaha ku muziki witwa Biraharawe. Ngabenshi turongorwa n'abadiaspora, irongora ng'abadiaspora nibo baturongora ibaze. Reka turindire umuziki turabe ingene uzoba umeze. Tugaruka hariya muri
Empire Avenue. Beronice akubwira ati your heart. Umuziki yarayashize ahabona, umuziki uryoshye cyane. Simburabe kuri YouTube channel ye. Niko tugenda ku Ntare Sport News akubwira Amani Sosthene ati abarundi mwese mwabaye abamenyesha amakuru. Umuntu asigaye yandika inkuru mukayifata uko ariko ngarababesha ati ubu sinkikeneye abantu baza baramvuga ngo nandika ibintu mbese kandi mba nabisomye ari ukuri. Uzohora ngora nzomukrotira. Tugaruka mu gihugu cy'Ubuhindi, Tiger Shroff mwamenye nk'umuhitinzi muri bagi bimwe, bagi kabiri, bagi gatatu, akubwira ati uyu munsi ndabazaniye ibindi bishyashya bizosohoka muri 2022 muri December. Ushobora kuvuga ati iki gihinde kizoba kimeze gute? Ni ikintu kizoba kimeze neza cyane. Akuru yacu uyu munsi reka tuyarangirize ngaha, tuzosubira naho gutaha. Mwakoze kubana natwe, Imana ibandanye ibarinde ibazigame. Ciao ciao.